sección de detrás de escena. El día de hoy vamos a estar analizando el segundo tráiler, el segundo adelanto de las Tortugas Ninja. Gran responsabilidad del sudafricano Jonathan Liebesman, de 37 años, de llevar adelante esta película producida por Michael Bay. Y no me malinterpreten, pero se nota la mano de Michael Bay en absolutamente todo el tráiler. Está Megan Fox haciendo de la reportera Abril y también Will Arnett completando un elenco bastante interesante que nos lleva a nuestras tortugas superhéroes favoritas. Veamos. Surveillance is showing heavy Foot Clan activity. They're taking hostages. Let's rock and roll. This is our city! That's what I'm talking about! Like shadows in the night, completely unseen. Who's that? It's a camera flash. Give me the camera. Oh, look, he's doing his Batman voice. Back off, rat! Do not say a word about this to anyone. If you do, we will find you. Yeah! We'll find you. I'm sorry, that came across super creepy, okay? We will find you, though. My sons, I have trained you your whole lives to protect the city above. But I fear you are not ready for its greatest threat. We're taking your armor to the next level. Shredder. 4 turtles, one's fighting a robot samurai. Come on! Why not? Neil's in trouble! Oh, Neil, what are you doing? Yeah, that's good. Make sure you're getting everything. So they're aliens? No, that's stupid. They're turtles. Is there anything else we should know about them? They're ninjas. Son ninjas, tal cual. La película tiene previsto su estreno para el inicio del mes de agosto. Aparentemente Paraguay estaría en la lista de sitios de estreno mundial, pero estamos pendientes todavía de confirmación por parte de los cines nacionales. Interesante el trabajo que llevó a cabo Liebesman y habrá que ver cómo recibe la gente a las Tortugas Ninja. Convengamos que son muy queridos íconos de la década de los 90.